Please join me, gentlemen. Siyabonga kakhulu mphathi, siyabonga tishalo omkhulu, siyabonga mphathi isikolo. Ngiyabonga lithuba baba, ngiyabonga Goje, ngiyabonga Mzene. Lithuba lekumaphimbo embukwana yemiphefumulo nayo. Gogo asithule nokuthi kana muhla weqala kwempela njengabafundi Ngicela bafundi ngicela bothi 23 February SibaneSami Hotel. Kune comedy night. Ikala ngicela ukuthi ngicele batali. Oh, okay. Okay. Well, 23 February, attend the comedy show. Nanbo teacher singing do share na. Itakona. Kona lapho lo. Nani? Sikolo simqoka guys. Ngi-invite abotishela nje ukuthi befethu attend a comedy show. Ngalokuthi kufuna abantu bahleke. Kule comedy show leke invite abotishela we perform clean jokes that are consumable in all ages. So everyone is most welcome. You can even bring your child. Ngiyakujabula lokho. So wethuka ngikhuluma singisi. Lalele nobuhle ngithi. Bazaba bethu gogoeswatini uphila ngetalent kodwa le talent iyodwana
angeke ukwazi ukubona ube brand nikhona now ufuna kuphila nge-talent ufuna ukuthi uyibalance talent education kuphuma ke-brand yabona 9.9 angithi lana ukuthi akuthule kuyathula nafuna ukukhuluma kuyathatha kumenta nje ungathi enhloko angisahola okay bekusathi-ke ngiphila nge-talent nalabo budle ngihamba nabo laba siphila ngamakhono kodwa lokusenta sikhona ekuphila ngala makhono ukuthi la makhono ethu i-foundation yabo kube yi-education kukanjena-ke umuntu lone-talent lode lukhono lode imfundo ngelikhono ngoba lingaba liningi kangakanani ngoba bethe imfundo ufanana nemuntu lonemali bese babethe ekutolo ulamba nale mali lamantikini ngiyaninaka nile ngoba ngisenelithuba lelincane lokuthi nibe sesikolweni lokuthi la sikolweni nibambe kucini nakunentoikanzeli lukhuni zikona hayiko phela ngibuya khona ilukhuni yona kodwa lobulukhuni besikolo akangalinganiswe nebulukhuni bemlilo outside school nawude lesikolo angiphinde ngoba ningipho la sikolo ngulukhuni elinembamba ubona ngani ukuthi kulukhuni ubona ngesinakathi uyangena thishele senathi ngicela umsebenzi wami wayitshona ubona ukuthi kushubile ke manje kodwa lobulukhuni lobo buncane kakhulu kunanabo ulukhuni bemlilo after school nawude esikolo impilo langaphandle waba bethi qualification ndanitokela mahala mina uyahwaba okay ngoba uyashola silukhuni yile ndawo nabambelela waze wasithetha sikolo lokwenta mina ngabambelela sikolo ngasithetha ngoba abaningi bacabanga ukuthi gogo naSilwane bakafundi sibuka ngathi siphephukele ngengongwane gogo naSilwane sikweli bayile ngisebenzile lapha ehotela eLugogo for the past 5 years. I was working there as a night audit ngisebenzela eLugogo in Royal Swazi Silwane leyo nkulumo usemsebenzini uka-public wena esikoleni siyile so ukuze ngikhona ukujabula sidinga le mfundo bese ke uba umthambo uba unjandini udecide ukuyigoba ka-form 2 ugwala nangaphandle isikonike abafundi ngokuthi edimiseleke esikolweni lokwenda ukuthi isikolo sibe ngcono ngokuthi uhloniphe ngothishela wahlonipha thishela le ngqondo automatically konke la kukhuluma ngothishela iyakhona ukubutha ikulondvolode into ngokuthi mntase bakufuna ngesikhathi sesikolo ikhona ukuthi ikunikete ukubhale phansi bese kuthiwa uphasile niyeva mos angihambi ke nedana ngihamba nalangigodi lo ngithuthako nami bambita ngathi Dilangza is a multi-award winning photographer in the country. Nakula ma-creative award lebekeleka nge-weekend uphizo waphatha indoda. Uyathi kakhulu ke lethu uphindze lapha eceleni kwami nibe na-slim bay. Lokunye lophethe indongo usebenza ngembenisela ke yena uyadveba uyapenda angakhipha unje ungwabe unje kulesikhashana lesincane kakhulu ngiyawutshela Slim Big ukuthi anivusele kancane nje ke let's talk. Good morning, gentlefolk. You guys, you look darling today. You look stunning. Bache kakhulu namuhla siyabonga kakhulu ukuthola leli thuba ukuthi sihambe siyofika la kutoni encourage about so many things in life. Akusho ke ukuthi sesikubone konke empilweni nathi lokunengi sitakubona emhlabeni. Utoshare nje lokunengi kwako lesike sakubona nathi.
siphila ke ngemakhono ukungasho ukuthi ke asikaye sikile saba sembikwa ethishela njengani saba bafundi nathi ngenhlanhla kumdalo wasipha ingqondo lengqonywana akusho ukuthi khona nohle lengqondo sonke si capable ukuthi singaba ngcono kusasa siphila nganamakhono lesiwendako. This is charcoal pencil. So namuhla sizonicela sizonxusa ukuthi you guys please siyacela nilalele bothishela ngiyakho ukuthi nyalo lokusesela siva ngazi usongeke manje sikone kubalalela but the moment uphuma la sikoleni from 5 the moment ubhala phepha lekugcina la urealize abona ukuthi impilo ngikhathi iqala sineke sikonile kufunza sakhona kuya evarsity but lesifundwe leso sileka siphila ngalamakhono namakhono lokho akusho ukuthi nasofunzile angeke usakhona kuphila utakhona kuphila noma ngabe lelikhona unalo but now ude lemfundo utakhona njani nconcosa kule minyango lekumele unconcothele kuze legama lakho shintshe libe brand bese kashito gogo I answer to Slim short for Slimpy the artist. The name is Wesley Masu. Thank you so much for today. Siyabonga. Oh, bese bangichazile igama lami ngimalangeni wakadlamini. Bathi mangathi njengathi lanza photographer. So I'm a multi-award winner, so which means 2022 best photographer of the year. That's what it is. 2023. 2023 because I start. Now next, yaro miyaga sayithatha full. Solasashito gogoeswatini ukuthi laswatini mosobuka le level of photography sesibaningi kakhulu. So ufuna wena njenga photographer bese sobuka indlela ongahluka ngayo. Mina ngihambile nyalo nje ngisesikolweni kuze Cape Town. In one of the best media schools in the world. So ngitazakthini njengasashito yokho ukuthi ithalente lilodwana ngeke kisenzayo yebo takusebenzela kwesikhashana but nyalo sifuna qualification noma ungawushaya umsebenzi abe munye atakuthi unaso certificate. So nami ke ngile ngaba ngumfundi ngimncane vele ngomnyaka so ngi-understand ukuthi moya ngathi mokhanyelwa umuntu lo thisha bengangawo uva kangcono than tishela yabo. So tishela bakutshela but kaphinjweni the very same thing nakusasa. So mina ngicela ukuthi isikole lithathe serious bona akusilula lapho mosomela sacrifice ukuthi unga-WhatsApp ugadishe ubhale homework konke lokho ufuna ukwenda wena njengemfundi but ke kunemvuzo ekugcineni kwawo ukwenza futhi ke mina ngingasho ukuthi nalokugadisha kwa ungadadisi kuthiwa nje nayo itest seyikhona lento iqale lemuva le kwazi le ngqondo nayo ufuna idayele ukuthi mina ngabo 7 o'clock ngiyagadisha yabo. So ngingakusho ukuthi ngiyalithanda kakhulu and futhi ngibahle mina nelanga lelihle ngizisala ukuthi actually not that. Okay. Siyabonga kakhulu ke isikhathi sethu sesiphelile kwekugcina senginanzeka put God first. Uko konke lokwendako put God first. Nala kule incwadi na uthandaza ngathi awuzanga soze njalo futhi naso kimisele emsebenzini wesikole ukimisele ungathakuzanga sekukhona lesikole wafananisa lento kinto letibili leto uNkulunkulu angeke azabiyekele uNkulunkulu ongawade manje kuwo. Amen. Nangakuxoxela ngebackground yami ngikhambe ekhala ngangicela khona indindini letitsheke ngathi besikhathelwa ngiremi Steve. Kodwa nyalo sengibona ema-property uNkulunkulu ke nawo vele wabeka yena foundation yakhala kwakhe upheke balulu. Ngiyangchallenge ke bafuthi namhlanje ukuthi asimiseleni sisondeleni kakhulu uNkulunkulu ngoba nguyilo lo aphinde futhi atshale inhlonipho. Iningi into yahlalela kosathane kuba
kukhipha ungathi ngasoyacapcabuza la mgathweni zonke lento ikhona ngeke ukhone ukulwa nato uwedwa udinga uNkulunkulu akubambise kuze ulwe nalezi zinto lento likusasa lakho lingaphunyuki siyaninenga-ke bothishela nani babeketelela abantwana nibathandazile ngoba niyathi ukuthi asilwi nenyama kuphela kodwa siphinde silwe nekikhulute emimoya letingintona tibambela abantwana ngamajogo laba sengiphinde ngishicilela tshelani batali memani batali 23 February we invite everyone sizabe sina one of ama-SAX lokungusimunye Churchboy comedian yaseNdalasifane useThekwini u-invited ukuthi abe ingcenye yale line-up ukuthi abe kunabo Darren Bongiswa Mdula i-line-up ithi abe i-rich kakhulu sinana abantu bethomoyibo Indlula Kutopho Jumbo so everyone is welcome siyabonga kakhulu Shem Tisha siyabonga kakhulu Shem siyabonga ngathi ngeke ngakuphupha kusaba lamuntu siyabonga kakhulu siyabonga lokunye ke lokwasitamine ngaphandle kwekhonfa uthishela esikoleni ukuthi bangishaye angishaya wangana esikoleni angathi ukuthi ngangiyini induku yangilekelela kakhulu nini angisashaywa nini sekuyakhulunywa siyabonga kakhulu guys si live epage ka Facebook ugogo eswatini kunalaba lamoyeni laba ngetulu kwa 200. Thanks for joining us guys, please do share the live stream ekuze lo mlayito ufike kulabaningi nani ngoba incingo siyathi nasenifike emakhaya nibofike nitshele live stream kuze nalomunye umfundzi anibone laba lebe bekade sishutha labahlafuna utawuvela salafi utafuna abangathi nokuthi mlongahlafuna kusuke kuseni zibekwa nje bathi umita nini nawo siyabonga ke Tishela, thank you so much. Bayinje ngakahamba sinibonga umkhono asibonge abantu abantu umqalile mfowethu neka ngeke ngibamqale ngeke angisuma umuntu wedikhwe mina nje ndawu revenge ukuthi kule show ngawungena mahala ngale ukuthi angihambi ngedwa ngidawungena nemkami sibangiqalile ngalo nje la singethi ngedenteka kodwa yangidududda ke nensihamba akute wende njani ngisho lokuthi ufike nje lo munye gogrema masele wangqala wakhomenta ngesisu sami nabo bonke so ke gogo ngidawuta naye nebantwana bami labasikhombisa netulu kwaloko ndabe senginikwa slot nami sengithi nje 2 minutes nje kule show ngithi comedy nayo yakupolela ngemva kwaloko otherwise siyabonga kakhulu gentlemen the values you have shared abaleke kakhulu kubantwana bethu kubalansisa i-education ne-talent ngetulu kwaloko nenkulunkulu. That's the best message esingayithola kubantu labasha labane balandzeli labanene kuyabe sesibuka nje the glittering side sikhohlwa there is also hard work behind the lesikubonako thina. So we appreciate you gentlemen and sitawufika nathi vele kule show sidon support na supporta nini sithi kulabantwana bethu nani you can become ama comedians akusasa mtaba mama artists akusasa ngina nganabo le creativity besiye siyibone nami ngiyabuka kulela micingo nami ngagwali kakhulu ngibone le tjali yesilwane uyabona nje that's very good. We appreciate you gentlemen. Ni travel safely young men. Siyabonga ukuthi uthi usebenta ube usesikolweni again usikhombise sebantu abasha lokuthi you can work but at the same time akusho sekuphelile uqhubeke ufunze nayi artist nayi yanami ngawuvela nje seke ingivete ingidwebe nje ingidwebe kahle abantu abami but ingangithathi njengoba ngije ingakhaya phela nyama ngitena badala elokupheka kwami lapsweni badale a glittering image of God niyabona ngoba last sentiment. Thank you so much, we appreciate inkosi yami sayihambe nayo. Siyabonga mdlanyana, thank you so much. Thank you. Siyabonga.
Thank you for joining us. Thank you for joining us. Please share the live stream. Share the live stream kuze kule sikolo lesingakefiki kiso. Kuze lesikole esingakefiki kiso bantwana bawuthole lo mlayeto la. Tikolwa diningi. Singekefiki kule sikolo sakho, you can invite us. Si team lenkulu. Si team lenkulu kunabo slwane banabo Christian Mazi nabo banibani. We are a big team. We do a school motivation, more especially loku kusuka umnyaka. Please do invite us ku email lethi gogoeswatini@gmail.com. Singa appreciate kakhulu. Siyanimema ke mhla ka 23 February SibaneSami Hotel. Let's pack that place. Gogo Eswatini signing off.